Orafo mamema wo akwaba enfa wombra emergency Ghana TV eso enenso obo ade na domaka ye ho ama ye da so tenkwa moje die mu afrisane ane ye kasa aseda enka ne din na enne awraba so no bi ede nani a kire mu ha se ane nkrobo a obo nyina ene se aye bema one nete bema ne ye obi a ne nsemu go pa na ne nsemu gu a ego no ne nyina no ekwa abonten enye fie na eno enotwepin bema no bisa ne se miwra maye obone bi ana na ase wonsemu gu a ego no ego ewa abonten na nye fie na mpo menyi nsemu ebesi ma awo mu nyina no eyade a woyi wani ede ama me na no na menti ase nti semaye obone bi mpo a wo de ka kire me na mensesa be mai mu ni yakum ode oba no ada ne dries ban e buru ni mu kunchanchan na oba na sesa ne niama ede free na wade ase akwakotena baabi na ode nani a kire mu ha se a o sempenifo se ommoa no no mon kebi man na se empo waye be ma ne bibia onpa ne chew be ma ne so e no so na femu de etudwa ka me ho ne yenko nkotie embra mame na what to say bibia e boko yamon kommo ye wo fidie mu mre kakra ni na wo de wonkomo bi bedan yen sabaya ye tiefo be kan community hyase free baabi na fidie se akire no fa kan ho ne yenko e ba so e boko e me se me ne abranti bi e fe no kwaku yeboa do na freno sekusua ana ne guy name freno say sekusua ana ne guy name awba do ni nyina ni nse edin guy name me denti ntwimfa so sade sekusua se kosua wa so esankosua aseche say ba so ndo no na beti ma kira ase na wo be ma wona na tena na esankosua nti omo pai na esankosua na ojesu say ojesu say ojesu ye who answer no ojesu yes esankosua na ojesu ye okay why ni dia ka san kwaku yebo boye nkomo yenko amne bi me de asam kakra ba me ne ntem na ansam ne baaye no me de aka me twa bibia atia se anka oma miska na miska bi wo no ho ami ese me hia misika no dia fe dia ka se mu no ba no sanse sama de ma no be de mi yusu ska no ama no mama obi anjina ma nya adanse ntino ho no na me kire o se sa asem no obi ho ene ya akwa no de afidi ato adum tv wan tv enti boni nyina fra ne di nkomo no fufuro se be obi hwa wo be kai abante ne tan me be fefuru me fefuru no be sabe ma ye na onye ska fa mame baka je se mi ska me de mi yusu na me kemu no be chiete ska na e de amame ma wo mu ne ho nkro no be nyina fa se ma wo awie se be yi mo doctor ni ni emedie ne ho nkro no be bia de ene wanyi wansidi afama me say me fanye bibia ene ska kakra na me de ye adwuma ne enkofo de a omode edon me no mi su se ska mo no so ebe yare ma me ska ne bi e de san yare sika amount ye say na ye say e ba cho de ye na to fa no anka be sika say 100 million 10,000 na sa time 10,000 na wo de ye dey sabe na me de ye ebi nso na e wo ho no mo a na ese na me de ma obi se bia me ma no se sabi first sika 2 million na afe no na maje ne mpa fa e de aka ho na me de ma besia anti na o ma loan me ba chima na mo ma ne say loan na mo ye ne say eno se o ma 5 million na afe no waje no 7.5 me de na me nya no double money wo na o je ne 10 million okay me de na me de ma 5 million na me je ne 7.5 okay nti uma 5 na afini nyina be kwa wie no ese wanya mfaso wo ba ne ha won pese oyi no tobo na senka aka chem se wo sori ansa wadama na ehuma nti ema me ne be me ya wo awo mienu ebie ne ho no ma oyi ska de ma me se bia me fa nko market nko to akola no ibi ni dai pa akola ba yina na se wo yi ne nsa keke yi no me pese me yi no ani yi no senti na bra na ba wo be boa wo no ama enam sa enemeniti ska ekuta me ana me de ye adwuma ni nyina aba be hye awo me nsem ama se ska no ama de ye adwuma no ono ana ni tia se bi ska nso nyono na de ma me hu na ekuta me sika dada nti o ma me ska ni bi mfa nya adwuma se abra me de asam ne ba ha de o se enyi se me fre obi gina ho no mo se me diska we
twitwa ni ntino oni on de wonde meka enti na ma metwa asam no so ne se o kan se obema miska aye 70 million na me so me de akofa ne ma no aba beton ema o kan ye no na se o de kan se obema miska ska ntino bitwa bibia so ema ne kai ema se o de ska ne bremi a be fa ne sa na masan ya sate adwuma ni biu asam no so ba ye no enye ne mama asam no da bia o de ne china ma frɛ no wa mama me krata da koma ade akwa kwesi ye ho no mu committee chairman so mom de letter no ama no ebia wa ma frɛ na frɛ no ma enen so akora no so san yale ama o de eburo ni meku na ma me de adwane sese afri ho no mu sese wa free ni nchen sese me free ni nchen ye ka asem na di be say me 3 months ni 3 months ni okay nti ye ka asem no free akọ ye de ne si wo ho na ese on sada mama ko ma ukọ back no ko ne ho no mo ba aha de ne si ye me ko ye ne ni time na o de burum na mi dwane ba ye ne die me be ka che da se ni a ese eburo no de burum de na ya o ya wo bro wo de na esi be ma omo odam sabi na dwirimu nka no oni o hye onu me sanum kakra enti otwa bia no bo wana nani da hokro bo nani da ho dia wo mo me da otwa bia ne o keka nsensem bia na ne na eburo na e ba no nti start saying le fi chechirem eye den ne bro no ba okotwa bia no aba bia oba o be penadua na edi aduane no ye wo de edi fa yanum ne wo de so onimu ana woni aduane no difference so onimu e wa yie nti mpese mekọ ho bebre ba ye wo de edi si table so ne wo de edi si mpa so iti bia na ho ba bi ne ntokwa ni free ana se no ane se wa charge no bebo ba ko na de na o kire se me ba no ba ko apie na o mai na ade nti mama akora na apie na msu akora no onko akiri na okoko bobo na se me ye bo abro pa wo bro wa bu mi mpire no ye ba ma so ade wa buru mi mpire me ba ye bo a aja ye bo a ma say ayo ebasa wugina so na wutie jakabi asem a wo kan na bibi wo esem bisa wa ma bisa why mate mu nti to aso mo ye say on first kan no akra na ye say ska no o de beba o bro no me say eye den na bro no ba me pese me hu bia wo kwotwa bia ba no bia no ba wa no den ensa no so say the speed bi na e ba bofa utim na fitiri mu e ba wani so the next thing na say o ho de me che no nti die na den tokwa ne ba dan tokwa ne ne de ba ne say o se me ba na apie na o mai na me so wa nkwa echi na ba ye du e ho nye de na ye say ni nke na nkola no etimi ko na ho no na o maba enti asama menene guso aye kan ya na de bu fuye na ne kokon de kakra bi na aba na woto ne nsa na anu ebi kwa na wo me nsa ho no nti woto ne nsa sesei na obro me ebro de ye wo bro odobro wo ho ye wo bro bi obitimi hyew bo mu se obo wo na no amoa enu efe mini ye wo bro no so bu a wotimi se obobo wo hyew kunfu o se mi bros se mi nyan kwa na o muro me na o fa mi ntumi ntwene kwata mu kure nku mi wie pereko ebre ben na sa bro we ni si ye na ya na dwana e ba twa ba kuna ye nyumre nti dan kura me ntimi an na afie ho kura me se san kura nya na e ko pe baby ene e da ye no kura de chen e ba ye na mu se e ko kuna da so gina so a na ma me de ye de e fa akwana be kra da wa ha se ni a e ko su ni tobo me ba be ma ye bo a mama wo ye kung fu fighter baby o mo Chinese so pen baby na wa wo yere wo ba pie na se wo hwe ma akra ni pie ye se ye dai na wato hye no so na kung fu wa bobo no sa adai mama anti sa say akra no kuna nya me ba o ba na ai se pie ye no ma ye se anti na pie den dia wo kan no pacho saka bi me si akra no nya me pa ko wo ma no ba na se wonya wo ba wo de nkura anaba ware na se ne de nkura anaba ye wo ma ana se enya ha me atopie nzi ka me ntan re to aso e me mu no enu kra adana oni sa mo de kire wo no ono no ma me ne na chi watinya ba ha dan
o kuma se o kuma se mini bo no o tiki obi na bo mama me se o yira kwa hadi bisa no me bona bo no o tiki so ntere me ko say no me bisa se e de na de sa abro na nadwo no ba e wa akra ne pie no mo no kire na bisa wa isa ni na obeko kuma se no am so pe kwa dia fa so obeko mina mini ti o di ma tani fa odi ma tama me ba ko to na o se be no apie de pia me ba me na mi dia na kuma ko me ba de se weekend sam prensi ana me tum ti wa ni mi se on kan kire no di o di mi anhia de bitinye ana mi se wa di se me nya bo ko kuma ndi nya bo ndi mi se kuma so ko ti na o yes mami pie pa se me pie no mba ndi pie ba ka ni ka try ba ni no ndi no ko ani kan ana mi so ese abu edi bisa no fam tank ni fi wura wa ma aja ye boy me ba twen jake bia wo fi ha ko ye no krata ne ko ka ne nsa no e ho kakra no die ne siye o hye bo wo mframa mu se o mama me akwa no ma dwen se 2 weeks time ye bo awo kai me kai ma na 2 weeks ne sa pa ho ko be buso me miensa ni ma me scan ne se me fama no on se si an do se no ko fa ni prebusu na ko ensem en wo me ntom no sonya se we tu me fro ko na buso ko no mu ni so ku on do mu ni no and then it is from me fresh no black well yo eda ye ne wo kasa ye no ka mama nsan nyina ate se mama me na wotwe mienu hwe be buso me ba ko ntam medisika no be ma no nam se ade na ache scan dia makanya se menini me kam emre you know FMD o me na buso ni na ko kan ho di me buso ni de no en kan ho na alison is right me just na ko ni me ntam me ba do me bi wote no black well video o mo di se me me ba tobo me say u ba hanum se ko ye no unu kuna setrem na ete say Maneti na obako enyina woni ni nshi woni na nshi ana be pa twende me ni nshi ana internet ni yete ne sasai say bibisa na de a on fa ma me ne ehun ne me ne ma no de se mo odin awo me hu ni nyina mu no ni yakoshe video no aba medofo mamen kai wo se aha eda so a eye emergency Ghana TV eso na enne mamen tufo se woni obati woni ne wo emma ebeba muntam se wa ma wani anko mo na wan hwo mo a ensi wiye te honom so ni ya hye yie e wo honom wo tre wonsa ebo oba eye no me even Ghana mra mu kra no yesi ano se emma be ma entene ne sa mo ba wo tre wonsa bo oba emra ene wo bedi nti se mu nima me ka kire wone se Ghana mra mu yentre yensa emmo ba we kura na nya oba bi asa keke eye wo yire te ya na wa hye niye yenye careful se oba ni ye bibi na se wakoma entumi nyina anu a bra pie na ja na ono kwa ne wo emfi no fi se emma no etere bia yetumi jewa ma obeye ne enwo sa wo ye enti se unhu sa san we se oba ne pese ojeje uma wo ye ne enwo sa wo ye a untumi nyina anu a no wapie no waja ono kwa wo se na ebe ya unkonkotene wonsa e wo ne so na nkonkofa asem embre wo asem ba mumie nya abotre ni yenka yensiesie anu ya na edidi asem untumi nkonkofa sekan fam emedi asem anu ane edeka na enu nti na mpenifo enso wo ho no nti se bibi ni na se untumi enso via mpenifo na woni ne oni omonka na yemfa yie enye de entu yie afensu ye ma ne so etode bia yetu ana mo bia ye ya nim se ekwan ya nam sui enye kwan papa ensu tese yesi ya adwin pise noa na ebeye no enoa na ebeye na agigesem obekonkora na oba na no nna ensemfun na odi oni asempa enu nti na be ma ye ma ono so ni tirimu ayedin e wo ne so no momme yensu yen hye ya na mo yie ni abe ma ne pen yenye ma no se ne ebeye a ne yensu ye pen be ma ne betumi aya ma ye na afia asundwe aba ye ntem merefo me de besi ha
aha emergency Ghana TV sɛ na me kan na me din no na nakosua adepa abusua da sɛ na me ne wo besan so ehye bim sɛ manti me nka bi ma me ne mo edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have a seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coreplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coreplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coreplan to tackle this problem. So Coreplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coreplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coreplan for your next online transaction? Visit us at www.coreplan.coreplan.technologies.com.